Ndagusuje mwifuje byiza hano sura tandukanye cyo muvandimwe ukurikiye ibiganiro byacu muri kuri yicano umukunda muri benshi nitwa Ajabu Marashingo ikaze muri aya makuru kuvuga muri Middle East. Hari ntabari komeje kuza Amerika ndetse na Iran kuri uyu munsi hari kuvuga andi makuru yuko Iran yavuze kuri imigenzero icyifuzo cy'ubusabe bwo guharika amahoro ndetse n'agahenge cyatanzwe na Amerika kuri uyu munsi. Iran kandi yavuze ko ikizeyozi bushyashye budasanzwe muri Hormuz ndetse na strategy zindi zihariye z'uburyo Hormuz igomba kugenzurwa kugira ngo amato yose aca muri Hormuz abe yahawe uburenganzira n'uruhushya rwa Iran, kuko Iran yakizeho email zitandukanye zaje zoherezwa ku muntu wese ushaka guca muri Hormuz atambukanye aya mato. N'itsinda ryihariye ryashyizweho na Iran rishinzwe kugenzura Hormuz riha uburenganzira amato ava n'injira muri Hormuz muri rusange. N'amakuru mashyashya yatangajwe n'igihugu cya Iran muri rusange kugeza ubu tuvugana, ariko kandi bivuga ko ishaka ko ireba ibyo Amerika isaba bigikunda neza kugira ngo bahagarike icyifuzo cyo kurangiza intambara muri rusange ndetse na Hormuz ifungurwe nk'uko Iran bigarukaho kuri uyu munsi. Al Jazeera niyo yabyanditse ivuga yuko leta ya Iran yavuze yuko iri gusesengura ibisubizo bya Amerika ku bijyanye n'amasezerano ashobora guhagarika intambara hagati ya Iran ndetse na Amerika ndetse muri rusange. Ibi rero biri gukorwa mu gihe hari ubutumwa bwagaragaye bwinshi cyane bwoherejwe na leta zunze ubumwe za Amerika ariko bunyuze muri Pakistan bukajya muri Iran. Rero Iran ivuga ko iri kugenzura no busabe niba ibyo Iran iri gusaba byose bikubiyemo kugira ngo intambara irange na Hormuz ifungurwe, kuko Iran ivuga ko mu gihe byose bitazajya ku murongo nta na kimwe kizakorwa muri rusange. Ariko kandi nuko umuyobozi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran uyu nguyu Abbas Ismail Baghei, uyu nguyu ni umuyobozi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran, we yavuze yuko Tehran iri kwiga neza ku byo Amerika yayisabye bijyanye na gahunda yo guhagarika amahoro ndetse n'agahenge muri rusange. Iran yashyizeho kandi uburyo bushyashya bwo kugenzura Hormuz ndetse Iran ivuga yuko ubuno buryo buzafasha cyane kugira ngo inyungu zibe nyinshi cyane muri rusange ndetse n'inyungu zibe nyinshi ku batuye igihugu n'isi muri rusange. Ariko kandi ivuga yuko ubuno buryo buzafasha ubwato bwose bushaka kunyura muri Hormuz yuko bugomba kubanza gusaba uruhushya ndetse no kwemererwa gutambuka muri Hormuz muri rusange. Iran kandi yavuze yuko uzanyura muri Hormuz adahawe uruhushya ndetse atemerewe n'iryo tsinda ryashyizweho na Iran, umuntu ngazafatwa nk'uwanyemeje n'amategeko yashyizweho na Iran, kuko yafatwa ibintu bikomeye cyane ndetse akaba ibyakurikiraho ngo yabyirengera muri rusange. Niyo mpamvu Iran yashyizeho itsinda ryihariye ryo kugenzura Hormuz muri rusange ndetse rizajya ritanga amabwiriza yose rikazajya ryemerera umuntu wese guca muri Hormuz ndetse no kugira icyo akora icyo ari cyo cyose, kuko Iran ifite uburyo yashyizeho ndetse ikiraho email uzajya woherezaho ndetse ukayerekana mu gihe cyose utambutsemo kugira ngo bimenyekane niba wemerewe gucamo cyangwa se utabyemerewe. Waba utabyemerewe amato akaba yafatwa ndetse ugafatwa nk'umwanzi, kuko Iran bivuga, kuko Iran ivuga yuko uzacamo wese atabyemerewe azafatwa umuntu wanyuranije n'amategeko y'uburyo ki Hormuz igenzurwa muri rusange. Abasesenguzi benshi bavuga yuko Iran iri kubona yuko igihe kiri ku ruhande rwayo kandi yuko kubera yuko uburyo igenzura cyangwa se ifite ijambo rinini cyane rikomeye ko Hormuz bifasha gufata ibyemezo bikomeye cyane muri rusange. Ariko kandi abavuga yuko abasesenguzi yuko Hormuz atari Iran muri rusange gusa, ko Iran ifite uruhare rukomeye cyane kuri Hormuz ariko ikaba yifatanije n'ibihugu bitandukanye harimo nka Oman, Emirates z'Ubumwe z'Abarabu, kandi harimo n'ingabo za Amerika mu byambu bya Hormuz byatumye Iran itagenzura neza Hormuz nk'uko bisanzwe muri rusange. Perezida wa Israel Benjamin Netanyahu avuga yuko hari gushakishwa gahunda y'intambara ya Iran yashyira ku musozi, kuko avuga ko intego ze zagize aho zigera ku musozi, kuko abayobozi benshi muri Iran barapfuye kandi intego ya Minisitiri w'Intebe wa Iran wa Israel Benjamin Netanyahu yari yo kwica abayobozi bakomeye cyane muri Iran akabamaraho, dore ko abenshi muri bo yabishe muri rusange. Mu gihe Trump we yavuze yuko imbere y'ibiganiro ndetse n'amahoro hagomba kubanza Iran igarika gahunda zose za nuclear muri rusange. Iran kandi isaba yuko ibihugu bikomeye cyane mbere yo kwemererwa amasezerano hari banza ko byakuba muri rusange, kuko Iran isaba yuko habaho kwizerana igihe ndetse n'igiciro cyose cyo kuri uranium, hanyuma uranium yayo ikungahaye mbere yo mu gihugu kabanza igakungazwa ndetse kabanza igatunganywa neza muri rusange. Kandi ntabwo Iran yifuza ko uranium yayo yajya hanze ya Iran nk'uko ibihugu byinshi harimo na Amerika bisaba ko yareka uranium yabo igasorwa hanze ya Iran muri rusange.
Irani kandi mu ntiri gusaba harimo yuko kugumana ibice byinshi cyane ndetse igice cya uranium yayo ikungahaye cyane mu gihugu, binatuma igihugu gikomeye cyane ndetse nayikungahaza, bikaba bituma Amerika yirwanya bya buri munsi ikayibuza gukoresha ingufu zayo za nucleaire muri rusange. Hari kandi yuko Irani iri gusaba yuko umutungo wayo wakomeza gufungurwa ndetse ibihano bya Amerika bikavanwaho, ndetse n'imitungo imwe n'imwe ikagenda ibohorwa ndetse ikagira ubwisanzure Irani ikagenzura muri rusange uko bigaragara. Irani kandi isaba kwemererwa kugira uruhare rukomeye cyane mu kugenzura Hormuz ndetse Amerika yava mu byambo byayo muri rusange, ndetse kandi Irani ikabona yuko abantu bivuga ko bafite uruhare haba Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Oman n'abandi badafite ijambo rikomeye cyane nk'iryo Irani ifite, ndetse Irani ishaka ko yagira uruhare rukomeye cyane kuri ayo mubare wa Hormuz kugira ngo byose bigende neza muri rusange mbere yuko yemera agahenge ndetse na mbere yuko ifungura Hormuz nk'uko ibisaba muri rusange. Amerika kandi yo isaba yuko Irani ifunga ibikorwa byose byinshi cyane bya nucleaire nk'uko ibivuga buri munsi cyane, ndetse n'ubusabe bwayo bwarajwe muri Irani bunyuze muri Pakistan mpuzamukuru burimo yuko Irani itagomba kuba yakoresha nucleaire nk'uko uyu munsi yongeye ko yabisaramo kuri uyu munsi turi kuvugana. Amerika kandi ikomeza kugaragaza yuko uruganda rumwe gusa rwa Tehran rugomba kuba rwakwemererwa gukora uranium gusa, izindi zigafungwa muri rusange. Urwo ruganda rwo kandi rwagenzurwa neza cyane na Amerika kugira ngo hataba haba ibintu binyuranyije n'amategeko, hakaza kubamo hakwisanga hakoreshwa ingufu za kirimbuzi, kandi ari byo Amerika idashaka muri rusange. Mu bindi Amerika yasabye muri rusange nuko Amerika yasabye byinshi cyane bitandukanye, harimo nk'uko gufunga cyangwa se guhagarika ibikorwa byose bya nucleaire muri Iran bigashyirwa akadomo nk'uko muri rusange. Amerika isaba yuko Iran yahagarika kongera uranium nyinshi cyane ikorwa, ndetse Amerika isaba yuko yafunga ndetse hafi inganda zose za nucleaire usibye uruganda rumwe rwonyine rwasigara, narwo hakaba uruki Amerika izi neza gahunda zayo zikorwamo kugira ngo hataba haba ikibazo kibangamiye umutekano w'akarere muri rusange. Hari kandi gusabwa yuko hasigara gusa uruganda rumwe rwa Tehran rukora ibikorwa bya nucleaire rugamije gukora intwaro za nucleaire hatarimo iza kirimbuzi, ariko Amerika ikaba izi ukuntu byose ibikora. Ni icyifuzo cya Amerika yohereje kuri Irani mbere yuko Irani isubiza ku bijyanye kano gahenge, na kino cyifuzo Irani itarasubiza muri rusange. Amerika kandi mu byo yasabye muri rusange harimo kohereza cyangwa se gukora uranium ikungahaye muri Iran muri rusange, ariko kandi Amerika ishaka yuko uranium ya Iran iri ku rwego rwo hejuru ikorwa muri icyo gihugu cyangwa se igasenywa kugira ngo Iran itazakoresha mu kongera ubuhangange bwayo ndetse no gukora bombe za nucleaire n'intwaro kirimbuzi. Ariko kandi Iran yo yarabyanze muri rusange, ikintu gikomeye cyane gituma intambara itarangira n'intambara ikagera kure ndetse na Hormuz komeza kuba yafungwa muri rusange. Ikindi Amerika isaba, Amerika mu byifuzo byindi yohereje muri Iran kuri uyu munsi binyuze muri Pakistan mpuzamukuru, nuko Amerika yasabye guhagarika burundu gahunda ya nucleaire ishobora kuvamo intwaro za kirimbuzi, ndetse tarapu n'ubutegetsi bwe bavuga yuko Iran igomba kwemera zero achievement cyangwa se uburyo bwo guhera ku busa Iran yemererwa gukoresha nucleaire nimwe cyangwa se ntigere ingufu za kirimbuzi n'agatonyanga habe n'akana kamwe bivuze yuko kutongera gukoresha uranium n'ishiro nimwe nk'uko Iran ibisabwa. Gusa bivuga ko mu gihe byaba ngombwa bakumvikana haba uruganda rumwe rwonyine rukora nucleaire, izindi nyinshi zigasenywa cyangwa se zigafungwa nk'uko Amerika isaba Iran. Ikindi Amerika yasabye muri no busabe yohereje muri Iran ni ukugabanya cyangwa se guhagarika misile zayo zose Amerika ibona ko ziteje ikibazo mu karere, harimo no kubangamira umutekano wa Israeli. Israeli nk'umwana ukomeye cyane w'imfura w'igihugu cya Amerika muri rusange. Amerika kandi isaba yuko Iran yagabanya gahunda yayo ya misile za balistike, kuko misile balistike zishobora gutwara ibisasu bya nucleaire bibangamira umutekano w'akarere, harimo na Israeli n'ibindi bihugu bitandukanye, harimo n'ibindiro by'abanyamerika, harimo Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Iraq n'ahandi hatandukanye. Hose harimo ibindiro by'abanyamerika bituma Amerika itagiriye ikiza na gitoya ingabo z'abanya-Iran by'umwihariko muri rusange. Ibindi Amerika yasabye byatuma agahenge kumvikana kakanagerwaho na Hormuz gafungurwa. Amerika yasabye gufungura Hormuz, ariko kandi
Amerika igasaba yuko Irani yareka gufunga cyangwa se kugenzura cyane cyane inzira ya Hormuz kugira ngo amato y'ubucuruzi yose ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byose bigere ku ntego zayo ndetse binagere ku munezero ndetse naho bigomba kugira neza cyane nta kibazo na kimwe bashije kugira nk'uko Amerika yabisabye. Rero Amerika ivuga ko mu gihe cyose Irani yabikoze n'ibindi byose bizagerwaho, bityo na Amerika ko izaboneraho ikava mu byambu irimo bya Iran ndetse bya Hormuz kugira ngo ibintu bigende neza. Amerika nibingibi isaba. Ibindi Amerika yasabye muri buno busabe bwagize muri Pakistan ukagera muri Iran ikomeje kwigaho nuko hari guhagarika gahunda yose yo gushyirwaho imitwe yitwaje intwaro ndetse nuko Iran yahagarika gushyikira iyo mitwe yose nk'uko Amerika yasabye muri rusange. Rero Amerika yasabye nuko yahagarika gukoresha ingufu zo gufasha imitwe yitwaje intwaro mo nka Hamas, Hezbollah n'indi itandukanye kugira ngo umutekano wizerwe cyane cyane mu karere gaturanye na Israel nk'igihugu gikomeye cyane cy'umwana w'imfura wa Amerika muri rusange. Amerika irasaba yuko Iran ihagarika gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro nka Hamas, Hezbollah na Houthi n'ahandi hatandukanye hajya hagaragara uruhare rutandukanye Iran igira mu bihugu bitandukanye ifasha. Amerika kandi yasabye yuko haba kwemera igenzura rikomeye cyane mpuzamahanga kuko Amerika ishaka yuko ikigo cya IAEA kigira uburenganzira busesuye bwo kugenzura ibikorwa bya nucleaire bya Iran igihe cyose, ariko kandi Amerika ikaba hari icyo ibizo muri rusange. Iyo byerekana yuko Amerika gikomeje kuba yasabye cyane bigoranye bigatuma Iran ivuga ko bigoye. Ibi ni ibyifuzo Iran yavuze ko iri kwigaho ndetse ko mu gihe cya vuba izatangaza byinshi nk'uko Aragashi yabivuze yuko hari byinshi bari kugenda bakora muri rusange. Ikindi no hari kwizaranwa kukomeye cyane, ibihugu byose ntabwo bikomeje kwizana hagati ya Amerika ndetse na Iran kuko icyo umwe avuze undi ntabwo ari cyo yemeza muri rusange uko bigaragara. Ariko kandi ikindi cyagaragaye nuko internet muri Iran hafi imaze igihe kirekire ifunze burundu kuva intambara yatangira kwa 28 Gashyantare 2026. Internet yaho ntabwo ifunze, ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse byamaze iminsi irenga 80 internet ifunze. Uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane kuko n'impunye z'uko Iran yakupa internet igera hafi ku isi yose byatuma ubukungu bw'isi buhungabana n'ibintu byose bigasa no bihagaze muri rusange. Mu gihe cyose Iran yaba ikubye internet nk'uko yabikoze muri iyi minsi irenga 80 internet muri Iran ifunze kuva ku 28 Gashyantare intambara yatangira muri rusange. Naho muri Liban Israel yakomeje ibikorwa byo guhanga ndetse no kurwana kuko mu majyepfo y'igihugu cya Liban nubwo havuga yuko hari agahenge hakomeje ibitero bitandukanye hakomeje kurasana Iran ndetse ifatanya n'abandi batandukanye muri Liban harimo nk'abarwanyi bagaragaye bo muri Hamas ndetse no muri Israel barwana bikomeye cyane kuri uyu munsi. Ikindi cyabaye kuri uyu munsi nuko ngo Al Jazeera ibyandika muri Liban Israel yakomeje korwa byo kurasana bikomeye cyane hagwemo abantu benshi batandukanye, ariko kandi ibindi byagaragaye kuri uyu munsi nuko uburakari mpuzamahanga nyuma y'amashusho yashyizwe hanze na Istamar Ben uyu nguyu agaragaza akababaro gakomeye cyane ndetse ibyagaragaye ko hari ubufasha bwa Gaza bwafashwe nabi cyane muri Israel byatumye haba ikindi kintu cy'urunturuntu hagati y'ibihugu byombi. Byavuze ko haba ikindi kintu cyatutumba ndetse cyazisanga cyagaye muri ikirebere kikaba kibi cyane mu buryo benshi batari babyiteze nk'uko benshi babivuga muri rusange. Ikindi tugarukaho mu byo Iran iri gusaba kandi Iran irasaba kwemererwa kugira uruhare rukomeye cyane kuri Hormuz kugira ngo igenzure neza ndetse Amerika ive mu byambo byayo ndetse irekure uburyo ki yabuje amato gusohokamo hanyuma bigende neza. Ikindi kiri gutuma Iran avuga ko iri kugenzura neza ubusabe bwose yasabwe na Amerika ndetse n'ibijyanye no kuba yahagarika agahenge muri rusange. Iran yasabye gusubizwa umutungo wayo wose ukaba udafunzwe kuko hari umutungo mwinshi wa Amerika Iran Amerika yafashe igasa n'ugundiriye cyangwa se ikafata bugwate. Iran yasabye ko uyu mutungo habanza ukarekurwa n'ibihano bimwe na bimwe bigakurwaho byafatiwe Iran muri rusange. Iran kandi yasabye kugumana ibice byayo bya uranium mu gihe Amerika ivuga ko nibura hasigara uruganda rumwe rukora uranium izindi zigafungwa cyangwa se zigasenywa. Ariko Iran yasabye yuko kugira ngo yige ku busabe bwayo neza bwa Amerika ari uko yakamererwa kugira uruhare rukomeye cyane ndetse no kugira inganda zayo zikora uranium zikagumamo. Ikintu nuko isaba yuko uranium yayo yose yaguma mu gihugu bitandukanye nka Amerika, Uburusiya
n'ibindi bitandukanye byasabye ko Iranium iva muri Amerika yajya hanze no hirya no hino hatandukanye kugira ngo umutekano ugende neza ndetse na Amerika ireke ko harasa, ariko Amerika yo ikavuga ko ibyiza ari uko Iranium yahagarikwa ndetse ikagerwa muri Amerika, ariko Iran ikavuga yuko Iranium yayo nta wundi muntu wemerewe kuyabekera ko atazi neza uburyo kibafitiye akamaro. Iran kandi isaba kwizezwa yuko nta yindi ntambara izongera kuba mu gihe cyose yaba yemeye guhagarika iyi ngiyi na Hormuz igafungurwa. Gusa Amerika ntabwo iratangaza niba nta yindi ntambara izongera kuba mu gihe cyose iyi ngiyi yaba irangiye, mu byatuma Iran isubiza neza ko intambara ihagaze, ndetse mu byifuzo by'uko Amerika yasabye n'icyo Iran iri kureba niba bino byose bizobaherezwa, ndetse kandi Iran yasabye ko ibihano yafatiwe byakurwaho bikagenda neza muri rusange. Ibyifuzo byinshi Iran yasabye bituma iri kuga ku busabe bwa Amerika yohereje muri Pakistan bikagera kuri Iran, nk'uko umuvugizi wa Minisiteri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Aragashi yabivuze. Ismail Bagay yavuze yuko mu gihe cyose hari ibiteza byagenze neza cyose byumvikanye bizaba ikibazo gikomeye cyane. Ikindi twakwibutsa no ko minsi ishize Trump yavuze ko ahagaritse ibitero by'agateganyo kuri Iran, ariko kandi akavuga ko mu gihe cyose Iran izarenga kuri ako gahenge ndetse kandi niyubahirize icyo Amerika isaba, nk'uko Trump yabivuze, kuko Amerika yavuze ko ahagaritse ibitero by'agahenge ndetse ibitero bisa naho bitungurana cyangwa se by'agateganyo kuri Iran, kuko ngo yari yabisabwe n'abahuza harimo Pakistan n'abandi batandukanye. Rero Trump yavuze ko igihe cyose Iran izaba idakoze ibyo ngibyo cyangwa se ngo mvekanye ku gahenge, ngo Amerika izakora ibitero bikomeye cyane bitabayeho mbere, ndetse bigaragaza ko ari gutera ubwoba bukomeye cyane igihugu cya Iran kugira ngo kizeye ko cyangwa se kijye mu biganiro by'amahoro byihuse, kuko Trump yavuze ko bizafasha kuba bagera ku gahenge byihuse, nk'uko ibihugu bishinzwe guhuza Amerika na Iran byabivuze nk'abahuza bakuru, bavuze ko kuba Amerika yahagarika ibitero kuri Iran by'igihe runaka byatuma ibiganiro by'amahoro n'agahenge bigerwaho neza nta kibazo na kimwe kibayeho muri rusange. Gusa Iran ikomeje kuvuga yuko ikomeje kugenzura ubusabe bwa Amerika niba koko bwuje n'ibyo basaba. Gusa igikomeje kuba ingorabahizi nuko Iran isaba gukoresha nuclear yayo neza cyane, ariko kandi Amerika ikabihakana, ndetse kuko mu minsi yavuze ko Amerika yifuza ko Iran yahagarika gukoresha nuclear burundu ntizongere kuyikoresha n'umuzi umwe, ariko kandi icyo gihe Iran yaravuze yuko yayikoresha nibura imyaka 20 yikoresha. Icyo gihe nanone Amerika yongera avuga ngo mwakoresha nuclear mukayagarika imyaka 20 cyangwa se burundu, ariko none Iran ikavuga ati nibura imyaka 5 tuyikoresha, ariko mu by'ukuri ntibabyumvikaneho neza. Umwe ati muyireke, undi ati muhagarike, undi ati 20. Bikomeza kumvikanisha ko ari ukutumvikana kw'ibihugu byombi hagati ya Iran ndetse na Amerika ku byo umwe asaba n'undi asaba. Ikindi kuba umwe akomeye n'undi akomeye bikomeza kwerekana ko nta n'umwe witeguye kuba yamanika amaboko cyangwa se ngo aneshwe uko abonye kose, bigatuma ibihugu bitandukanye bikomeza kuba victim cyangwa se bigirwa ingaruka nuko Hormuz ifunze nuko intambara ikomeje muri rusange. Nicyo zikomeye cyane muri rusange. Gusa icyatangajwe uyu munsi nuko mu by'ukuri Iran yavuze ko yashyize itsinda ryariye ryo kugenzura Hormuz rizatuma amato agenzurwa ndetse akanyura muri Hormuz nk'ibisanzwe, mu gihe atanyuzemo mu buryo bwemewe n'amategeko azafatwa nk'umuntu wanyuranije n'amategeko ndetse agafatirwa ibihano bikomeye cyane wabonyuzemo wese atabyemerewe n'iryo tsinda ribishinzwe. Ariko kandi Iran avuga yuko ubusabe bwa Amerika bukigoho neza kugira ngo barebe niba nta kibazo na kimwe kirimo, kugira ngo byose birimo byemerwe kandi umuhora Hormuz ufungwe n'intambara irangiye muri rusange, nk'uko Iran yabitangaje kuri uyu munsi, nk'uko tusemenya kuri byinshi bitandukanye. Hanyuma reka nsoreze aha ngaha aya makuru yaragezweho muri Middle East. Ngushimira wabaye nanjye muri aya makuru, nkubwire ngo utarakora kuri subscribe bayikora kugira ngo tujye neza akanuko, kandi hanyuma kandi nakubwira ngo wakunze ibiganiro byacu wakora kuri share ndetse ugakanda kuri like niba wakunze ibiganiro byacu wakora kuri subscribe kugira ngo ujye neza. Ikindi nkubwire ngo ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Hanyuma njye nitwa Ajabo Marashe, ukwese kubana natwe nyocira komeza. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.